Ke skor not Liberty Higher Secondary School Juai ke wi nak skor Ri-loom Jaiñtia ke waju bana nambah hagi result SSLC wa HSSLC hagani ke kentile hagi result HSSLC ar hajar ar pauso science stream wadapen bana ni ke sengi de ke embos kani ke skor de yo ra biang ko ye nam lang ba ipsi aki arngut ki khenro pure yongka hakatup top 10. Kini ki arngut to away bahan nong tudu lakiang wada poi haka kerdan 6 position they we yo kende pauli point R%, we yo highest marks le haka subject mathematics they we yo chispa na ka chispa. Neite ujoshi we onan password o wada poi haka kerdan 7 position they we yo kende pau R%, we yo highest marks le haka English they we yo kende pawi na ka chispa, wa haka mathematics they we yo chispa na ka chispa. Haya kelamu principal yang gani ke skor Richard B. Yuria, dekhana wana perdi gili pausan ngut ki waya khuni ya ke HSSLC Science stream, wara pas lut ki. Hei wa arpa kunde ngut ki waya first division, nrungut wan ha ke second division, wai gini ki arngut ki wada ra 6 ya ke skor, tok ki wa pure ha gani ke skor na do dangkhian. Ongule M1 isngau dio khajak nei daw wasa arngut ki khana do ki wa psia ha ka top 10, dei waduna ka tu ka ni marks don hi. Haya to away ni ijob ni liang away bahan nong tudu lakiang wow joshi wea onan password ongi nong kong do to uchani ahoblai we opan le start ichampang no o neite to uchani we ngai le ye bahikai ki wasikai woro arngut kini ki khenro mki angnot wolai pure medical we dang dap thot ki le ye ka exam nin nei liang ki bai ki pa yong kini ki khenro le pensngau ku ye ki men wakro ye nam wadara ki khon yong ki kamte kentu ki ye ki wi won ki man bai man pa woman ki wi mensin yo penclur ki khon ki ti hagawan kawan kasap ki mg kam waki le em lang be ki hechru ki khon nei bentau mensin we penclur ye kam wa bha ki le ki hei jo ipor le wo snen wo khru le ki khon khnang yo lai ki hakaluti wa bha hei im yong ki na we bha no ki kya khon yam ka kom riar men kar kya nutrition di saya tanya mimpi cap sinyal asal komen we sinyal mau yang lama pada kerkui sinyal mau orang ini noi kai bagi lo orang kerjanya orang ini senang las teh dalam kre yang dapat dan thought ka nip sa muro lai MBBS ni chwa examen tra kamtaji ci pau tanzan tara Saya akan pesan kan kong dari pesan custom langsung macam sah tak tahu buat jual. Saya mencoba dengan soal ini di pasi orang kemudian di pas paham orang pas paham jadi orang pesan kong do ingat apply atau kamu depan yang kita start dari SKB kau do poin ini dari mau yang besar wa motivate in na do kasi kong dua lain dalam dia non betul wa do kan ni support bi ka dua kami jo la igi no kai wa euro kinon teaching staff ki wada yarap im to do academically 100 euro ki yang kami ki ingo na igi bagi fa wa do ki job do support ang new data dalam the to igi ni ta ang lo na la BTS it depends on the result. Konkret mostly these 2 years akal poi yung tadmit sising siang skor mostly skor hi krai biang ni krai dia skor biang hi kai dia skor ini ge last few months before the exam to mostly the spend how krai kon besa ro sing to break in the middle of to mesti to senia bi chwa apply pan o ting start kwa hi lepan bi to la do ego macam ni arwah ini noi kai, atau lada ni ia betai kita ilopoi juga thang topoi. Om sen, le hamam macam ni ada apply, te le kerja dia besma, te interest banget, te ini kai le
dia listening GP và khi để thì cái phần đèn on nó dụ cái nó công dụng khasnya ke berom tak yang belai mode aging start ni pak ini start ibu you hai kon tak na duk nang kian macam nai ke talent ko in belai uni start ibu memang duk be u charge storm hadu kata u sacrifice kamong i po mo record handai mo gi bo po cha jing job ka thong ge o ke ha class 10 cepok le chana me ka le ka competition go em ke po class bo yi bo you compete lang gi lok tang wai you man kejak orang juna ka một cái concentration yang bawa hipor kelas 10 tapi yo weekend ni go hajing siap kata ko yi yo le ran rai ko ran ke skor ba yo plau e start de hini por an siang komen do kata de ha yo kan siang wo sket yo plau ta wo ke jing start ko de MVP de yo sket ka new nan ba ke jing job yang pi ha ni ko ra borom ni kong yo wo EP start bat kam jo le ye ke skor ko de motivate ko de hikai ko de pensan wonder dia jing ni me ona do tai ni tak sado kelas 12 em yang ke skor bat ke jing thang ni ole ta wa ko wan ra borom ni ke skor ti wo em capacity ra borom ni ke skor ni ba ite ha ke si ko yo kelas 10 kan mo yo wan ni kam ra so pan ni ke yo so yo ge admission yo wa bo ikatega jing kula ka so ko so wan ra ke borom ni ke skor dengan sang tho ta brai wo penjai ni waro ke jing crash tom yang kan churu ke jing crash lang yo gi na hikai wo so ro emergency ni o bari iki bagi bago support kontrak ka keburan dia bapak belajar bonma ke nongkong mencak mud dapat jing siang go kroy bla bahwa wan gi jing kerku to ne jing maya ne jing yarap ko yamo te dapat jing siang komen ko arwan dapat jing siang komen go kro tam ne banta wa usar principal Richard umanui nongkarchan yo kon nado gesngi go wan boy o la pure tiny tots weni wat hado gesngi go wan pan admission go namta go la 11 science weni ngakan moi chongi kam chikan ta ta yo e jing sneng jing tu yo e jing emen sem teman go jing kor kus ket yo sket o jing irap yang o kau nong yelam kamu nong pai go school bai kham ta mi no hikai ku miolen de ko borom ko jing siang mo ko mi dia hanrei na don man sem dab de jing siang mo ko kroi ki wi wi no hikai wat yim to no hikai ku kre ni skor le ku em ngate man sem mo pon ku ko ra ye ko borom yang ga Ri-loom Jaiñtia yang i bai kam jo le na dab de jing siang mo bai em ko jing ngai wa ya ki bi tuan ki khon ki ti yang i ki hadin habot ku dang em ni skor ku dau e ku dau pore cho kama ngai skemo dau wan ra cho chi ki ke kubor dan ni ke naam ke buram ke nang bah cucu bani kini isnem ku dedan ada di orang ni tak seni dak di kemen jing yang buat kemen ada tema omong kam di pa le nang ngai wi ro di pa le di jing kemen ya seni ya salmo ke yang ngal ini susah tak uri seni buat mendo jadi tu boleh bisa buat langkah macam orang ni jadi lebih baik yang tolong anak mak berbuat lain sebelah tu ini wajah lahเราbelan em lao terus beri teman wai kalau sudah di guru foiส่วนเนาะแต่คำตั้งหมดkeberam wa jadiหมดbatai mah keberam yang tak ni skur và dư sẽ là dari chém dari yo ini skor teman go the 80% sampai di quality yang hanya iwa lai sore ini kamu principal dah cina bahwa wat udah kelak luti gua kamu no mano pensau thot ni kamu no mano penhoi kini kena sore ngal wai yo lu kuis mat ni rupa ba untuk wat kita luti ci bon cina wat wat skor cina Ibu sekolah mana ni bersama dosan sosan aja. Orang ni sekolah mana ada nyawa aja, nyawa sedih. Nanti kamu gay parang je berkat, tak sangat ni met sangat rewat. Ini baru aktif mantap lah. Em kata responsibility, em kata kerjing, keklik ni kerjing maya yang principal lagi kena oleh pak itu, lais kemat, pak lupa lah kata result yang ki. Dengan lewat, buat ikut lagi apa ya principal. Pada man gada
inggit klik bahwa yang konopajin ni semat angai ama dalam tak ada bersyukur kama yung kanya im kambe pa im jila ini ekule antam dia gini orang nak kai menta aku bawa kita kerja kai dan ni buat ikon juga ini orang itu lah tahu lain lain orang dua yo lang selang gini ni nói kai selang principal dengan eksperiment yo isu gitu sekali nampak ni ga sorry ni nampak ni Jaiñtia ni nak kawan suri ni kami tahu iulai kita nak cai yo isu tinggi ni ga service ni kamu dah ada ni sini yang ni tak ga mat dok jiu orang pangkut di wangam ni kan dia betai ya yang sekali sekali sekolah akan ni ga sorry ini Yuman hai pure ti ni bhai le ki mo ko pure kat ni mut ki kampung ki jingi le ki ubon ni ti da mut ki kon yuman tension ki le dam ye ku solve ni ki u mo u poi ha ka ta jing ang no ki ki andre ikam ki be ki pa support tau i ga mut ko strong supporting ni ki wa ta wa impair perchang iwong ye bi blagan rat le de wan pi ho jen yam o pan pi ko bor o yarabu kam ki kon một là cam gi be pa mu dong tau e ga support ko ka jing chan ko ha jan tam ni khon knam ki yo man sing wat la dem gi le an rai sang thu yo ta ka jing chan gi be pa ka te ka i go message ko nga o ma mu gi vitamin cam gi be pa ma tan par chang i wo mi impair rai kat i do i một u i ka jing chan gi khon yang i yo snya gi wo ta han pe ya em ni la dem ye yu le pa le lagi be pa yang i em ni ke mình sim mo perchan ni te ke jing ra mut apply kan da wai la wai rutin so yu bi ni ba ke jing start yang i pro dan ni kat wan man ke wa ye wo wan ra i pro ndai ke jing duai ke jing kerpat yang i apply kan da da wan ke jing ngai ke yang i la ndai nga em ke jing ngai ke wo kro wa ke jing ra yang di be pa to man ke contribution ko kro tam na bentak success yang di kon ko chna na ka pa do mo di be di pa e ge jing rap ka di ye do ye gi kon yang i ta the rest one bla o le con cha e khuble yo blai trigamrat wa em chrup wi khna yong i ko nim snem kamu ada em wi snem ko lai wa ya do blai em rakat do i bum yi le wan wan lai chim yong i khna yong i le performance yong kita ke jin em rakat yong blai wa i khuble le ya ki nong ikai udah kerja citong ngomong dari seniapi, nak kantin di kena sekolah lagi bagi pagi ini, kerja citong lagi, met wamen sen, penman ni kena sekolah lagi yang kena kiwa shine agak future yang kerja wawang kiwa penkemen cucu yang ane kesini, kiwa gini ki argut kiwa ya top 10 ng school yung ihong muslim to ihna gi udah MUI dulu orang khian gi kamu do ongga be yung Josh ne ongga wa ngeduk tai ditok wai wanra go gi kemen ni kam ke school ngatau principal wai ngai skema ni gi result yung ki to gi kemen yung ino kai na do tai ditok do class 12 it's a collective effort of the whole school in bringing up or producing students who can perform at this level. Kamu juga ni education yang kena untuk du kelas 12 dan sedang kena du nak kian ki. Nadu dang MG preschool, baik ku kita tu pergi secondary and higher secondary level. Hawas nyau kemeni wa webha manu 6th position holder. Kamu di Yobi, di bawah 0.8% ya. Josh ya, di bawah 8%, 7th position holder. Em kejek kamu himan bro juga em hiban nur kejek. Sa aku dikena kita dah jam hau poin juga top 10. Kamu tahu ga tu Fanny Suciang. Dah jam hau ya top 10.
Duna gas dule marks, you got 90.2%. Now, everything happens. The result is, even though you don't get to the top 10, doesn't mean that you are not the best. But as a principal, as teachers, we wish she would have been there. But I congratulate her. She got highest mark in maths, 100%. And there are many other students whom I can mention, but I believe time will not permit me to mention all their achievements in my speech. But I congratulate the whole class. They worked as a team. That's what I always remind my students, is work as a team. When you are in a class, help each other. You will come start, you not big take you up tuna. Kenangwa, wara opoy lang ki chakatmo. We was nyao kumen waki wara di tan lang ki we hado wa yo 100% pass. It's not that I'm after 100% pass. Haga selection, bon ki mem perform ha, mem kso awi lang. Ang wara ile. Wara ile ki we nyao kumen wara pass. So they work as a team. Kinong hikai, ki kena school, ki pegi pa, everybody worked as a team. And everybody trusted each other. Mem yi gijing artin, kinong hikai mem di gijing artin, ki kena school, ki bagi pam mem di gijing artin, ni ke management yang ke school, we bo yi gijing chania gyong ki. Teli telang yang benar mo, aga school, we yi pen poi, result ko company. Te kubor ko kau ceki wasniau yi gini ke Wyrta wa hawa kre chitam berbor ublai iyo shop obang we night schema we kisnemo one ki kena khamtam ko na po Jaiñtia Hills confidence aga district ko yung pi one ra ay buram yiga district ko yung pi ki yung sem ko yung pi ka sorkar da pembiang go school charger district dukumya kinoy kay dugu kre chitam henry utam to chania teli tela ginong hikayong ginong pelaya school ikwa iwo hatang. So once again, congratulations to our students. I'm so proud that you brought such a good result. Kajek kamu kwa oknai pi em lengut kamu yo pi kiwa yo 100% ke maths we ejo kwa Josh Sweat Joshavia yo ikut Josh Nis nempat kemen mahawi ke skor tawa mbuju em yo I ka highest ke English we siau kemen ka highest ke English tau nis nem tau du not liberty we tau Joshua yo ha ke state hi ora kowi the bonsin hi ke English tau ko how yo highest and I'm so happy that a science student could do it we jo ipor lip hausan mut ikna skor kyong I ki wala ye ni ke exam nekte lip hausan ar hau kending mut yo first division ni Ketep kemen go igno hikai gi begi pa wa yoro we nrungut yo ki second division. It's a matter of great happiness and pride for the school and the students that they could all get first division. 29 got first and 6 got second. And this is another year where we have made a landmark and kat niaw mut ko yo distinction in English. Kat niaw mut kena your distinction in English. Chipawut your distinction in mathematics. Kadwingut your distinction in C. Sangut your distinction in physics. Rungut your distinction in chemistry. Wai sangut your distinction in biology. As a principal, I'm satisfied. But as a human being, maybe we would want to get a result which is even better than this in years to come. So I challenge and I encourage all the juniors to look to their seniors and walk in their footsteps. And to end my speech, always stay humble, trust in God, work hard, and success will be yours. Kublai Sibon, Chia Jano.